Saphinde sashaya leso sikhathi esimnandi isikhathi la khona sidingida indaba ethinta uBombela isitimela samapondo ngengozi la silikhona ihlabelelo zamaNazaretha. Saqhubeka sibuza umbuzo othi kanti ungubani uShembe sikhuluma sifuna indlela ngokubheka lapha ke imbhalo namhlanje ihloko sisiphethe ihloko esihlabahlosile ihloko esithi uShembe namasiko. Hloko lesi sinke ngendlela esimanga esosikhuluma ke sisicacise kube mnandi ngendlela esimanga la madoda madoda ngihamba kanti kanjani neduna la koMahaye leli likhuluma ke neduna lasemachunweni ubheka kaNhlamvana kaMgogodi kaMahala kaHatu kaGwalmane dokotela Macingwane ukhuluma nenhloboshane ethela ubusika nehlobo uNgogi wezinhlanya Mahaye kaMzika udelwa kaMkhithika kaMkhosana Mahaye namhlanje ngithi ke inhloboshane ithela ubusika nehlobo khona abantu abathi umuntu oyikhola kabongela ngoba kuzohamba umncele wona namhlanje uveza impande zakho namhlanje sithi uShembe namasiko uma sithi uShembe namasiko ke funeka sizazi nathi ukuthi singobani mina ngingoNodange Mningiza kaMpikwane amadeli idumbadlu mlenze bashola abafokazana thina bebozela kwensuze lathile ngaphasheya umhlathuze labona mina kanonamadeli nje boza amadoda kuze kusamadoda eqothulule eyapha amanzi entshobeni sengiphakathi usengaphakathi sengingaphakathi sithi uShembe namasiko ihloko lesi esiyinkinga ngoba umuntu uyibuza ukuthi isiko lilingena apha enkolweni uthi isihlabelelo sika Shembe uhlabelelo 183 uthi lalela Zulu lalela abantu bengiphethe ngezwe lethu uthi amayiqhubeka uShembe umqalo endlela athi siyaziza izizwe ziyavungama zivungama ngawe njengezinyoni sisho izinyoni sisho amahlokohloko acekela insimu kadingana nosenza ngakhona ayiqedile mamo sizwe ngomnyanyiza kaNdabuko inkulumo le hayi kunzima kakhulu namhlanje wasikhuluma noShembe usho sikhuluma ngenkolo namasiko esaziyo ukuthi ke into abantu abayichitha bayiqede nya umosuqhathanisa inkolo namasiko ngoba baye bekholelwa ukuthi amasiko ngeke angene ezulwini ngoba bacindezeli bethu bathi mabefika bathi asolahla amabheshu nezidwaba ngoba konke lokhu kungcolile akudingeki uNkulunkulu okudingeka uNkulunkulu amasodo nokuhamba necathulo ezibenyezelayo madoda athi uNkulunkulu sifuna sihamba ngenyawo Mose khumula izimbadada le ndaba kuyona ingcwele kwakhumula madoda kodwa ke macingwane singapholisi maseko ngoba isikhathi sidliwa incanga kunjalo engazi ukuthi ayenzeni kodwa kuyaphileka namhlanje ngikuzwa nje kahle uyaphila kodwa emoyeni no ngiyaphila ukuthi lehloko osiphethe namhlanje ngithukile ngoba ngazi zothini angithi sizovala uJuly yebo sovala uJuly inyanga enkulu kumaNazaretha cha ke PK asigijime siya kuLuka yebo uLuka 3 verse 23 Luka 3 verse 23 yeah uthi ke yena uJesu ukuqala kwakhe wayeneminyaka engaba ngama-30 eyindodana njengokushuwoyo kaJosefa kaEli indodana kaJosefa kaEli uEli kaMathatha kaLevi kaMeleki kaJanayi kaJosefa kaMathathiya kaMose kaNahume kaEseli kangayi uyaqhubeka azafika ezweni lapha khona sephetha khona uJesu kaJakobe kaIsaka kaAbrahama kaThala noNahori uveza ulibo ukuzaleka kaJesu uthi amayegcina ethi uJesu kaMathusula kaEnokhu kaJared kaMeleliyeli kaKhayinani kaEnose kaSeti awungiyathanda mase kufika kuSeti kaSeti kaAdam kaNkulunkulu ngoba siyazi ukuthi madodana kaAdam impela ngathi uJesu Kristu wayemnyama njengathi futhi uphuma olibeni lethu ulibo likaHam osoka madoda ingakho kunoka kanti loka besikhuluma ngawo sakhuluma ngayo eqala sithi uPriestly kaIsaka seme ngathi mina akukhona naseBhayibhelini ngathi umkabayi kaJama kanti lanti khona naseBhayibhelini ngoba mase ibiza sithi ngobani kabani khona abantu abathunokalayo bathi sibizelana ngobani kabani bese bethi sisemumva mhlawumbe singamabhinqa mhlawumbe siphuthukile kanti eBhayibhelini kanti kukhona loka madoda
hayi nami ngiqale kakhulu kodwa ke mawufunda futhi uMathewu 1 uqala kuverse 1 yep engakangeni kuka ngobuka usebenza kuKristu kakhulu ngobuka uhambisana nobungcwele amen kodwa ke ngifuna ukukhuluma kakhulu ngifuna sigijime sithi ke isihlabelelo samaNazarethe uma siqala isihlabelelo nje samaNazarethe siqala sithi lezi zihlabelelo nezingoma nemithandazo sengehlisa uyivoice ngoba umthandazo omkhulu lo lezi zihlabelelo emithandazo nezingoma ebandla yaqanjwa ngumprofeti awangwazi kumbiza ukuthi umprofeti ubani oba ngiyahlonipha kodwa ke okamayekisa kanhliziyo ayi kamzazela wabuya lokha kasokhabuzela kanyathekazi ubhalwe ngoba ngufunda nje ubuya manje esihlabeleni samaNazarethe esilotshwa uShembe umqalo wendlela kanti ukhona futhi kuMathewu 1 verse 1 no Luka 23 ngiyamangala indlela aqala ngayo indlela futhi iTestament elisho liqalwa ngayo kanti ungubani baba kanti ungubani uShembe ungubani ngempela ngoba lokha oseBhayibhelini noma echaza naye futhi ngena lokha othema ukukhuluma ngawo veza ukubaleka kwawo kanti ngobani bona bakwaShembe ngithi abantu ungwa abantu ungwanguni unhlanzi phela lebesikhuluma ngabo ngoba masithi amatungwanguni nje ingoba phela abanguni baqhamuka lena ku-ancient upper Egypt behlezi lapha ezweni elibizwa ngeSouth Sudan njengamanje okuthiwa phela iNubia kuthiwa ke thina ke sehla ngesilulu phakathi kwamangisi namaqathasi safika lapha ku-16th century kuya ku-17th century awusafike esazenza lapha siyakhumbula futhi ukuthi phela ubunguni ngoba sikhuluma ngamasiko namhlanje siqhatsha ngawo bakhumbula phela umnguni wazala amadodana amane okuXhosa okuSwazi okundebele okuluzumani lapha siqhamuka khona ke thina kaMazulu sila kuluzumani ngoba phela abanguni nabo ayihlukane igaba ezimbili in the main kukhona amazunda kukhona amatekele thina ke maZulu ke namaXhosa siqhamuka kumazunda ebese kuthi ke amatekele kuqhamuke amaswati namandebele awusuka amadoda sinke yodwa singama-Afrika siqhatsha ngobuAfrika bethu singabenguni hayi njalo abenguni njalo sasidukiswa abangoni nothina sesizwe singcwele sikaNkulu esingoni abangoni kusho ukuthi inkolo lena yayikhona thina kusekela umhlaba singabangoni ayifukanga eSouth Africa isifika nabamhlophe kodwa abadidekisi bethu ke nabadidekisa ingqondo yethu ke inkolo yafika nabantu abamhlophe lapha kanti yayivele ikhona bheka phela isihlabelelo sikaShembe isihlabelelo 120 uthi South Africa vuka zokhele izibani zakho sisondele zonke izizwe ziwothe umlilo wakho South Africa vuka ulibase iziko lakho uma kuthiwa ulibase iziko lakho uthi usho ukuthi livele likhona iziko lamaAfrika bakhona Afrika bacishe awulibase ngisho ekade eziko awulibase iziko ade lingekho basifaka ukuhlupheka sahlupheka amadoda kwalala ikade eziko la bacishe iziko langabe bikho uNkulunkulu eSouth Africa vuka okhele izibani zakho and kubalekile nje bethi South Africa ngoba mengaphosisi mawubheka ihlabelela akavamisile ukuthi South Africa isikhathi esiningi uthi Africa awuswa amadoda kushithi kodwa la uthini uthi uSpace South Africa iziko licishile South Africa uzathi Jehova Thixo uzathi uJehova uThixo wakho akunike lakho iziko sinikwe lethi iziko nathi ngoba kade silokho samba sota bathi sota sikude ngoba phela uma khona kwenu ngeke usondele iziko kalula kufanele kube kwenu usondele kahle eziko ngoba uNkulunkulu phela usidalile nathi njengabantu abamnyama wasinika leli ibala wasinika lezi inwele esinazo afanele uNkulunkulu wayenenhloso ngathi abanye mabesigciba ke bebethi hayi siyahawukelwa cha sihawukelwa nathi sikhethiwe sikhethwe ngakho ukuthi ufike umqalo wendlela lapha uthi ke ngiphelele ngiyethemba liyophuma bethanda bengathathi ilanga lakho Afrika zolotha zonke izizwe namhlanje sikhuluma lapha emsakazweni emikhulu ukhozi FM ungakhuluma khona ungahleka sesikhuluma ngalo lezika sezalotha zonke izizwe manje ulotha ngisho ngabe uthuba ungathanda ukulotha uyalotha ngoba iyankenteza endlebeni zakho ngakho bese ngiyakhumbula ke macingwane ukuthi uthini uMathewu 23 uMathewu 23 ukhuluma indaba enkulu
ngalento yokuthwakaleli iziko. Yep. U36 to 39 uthi ngiqinisile ngithi kini konke lokhu kuyakufika phezulu kwalesi sizwe. Ngoba u33 khona uthi inzalo yezinyonka. Inzalo yamabululu. Niyakubaleka kanjani ukulahla kwasesogweni na? Ngakho bhekani mina ngithuma kini abaprofeti. Awusiyayibonga eSouth Africa ayizange yona imbula ayibabulala abaprofeti. Madoda. Ithi ngithuma kini abaprofeti nabahlakaniphileyo nababhali abanye babo niyababulala nibabethele abaye niyabashaya emasinagoge nibaxoshe ngemizi yenu. Uma uqhubeka ufunda uthi maye kinina ababhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nakho amaliba abaprofeti nihlobisa amathuna abalungileyo. Nithi uma sasikhona emihleni yawo baba sasingayo ukuhlanganyela nabo egazini labaprofeti. Uzothi ku37 okuyisimangaliso ke sengizoshisho u37 kaMateyu uthi Jerusalem wena obulala abaprofeti nokhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe ukangaki ngithanda ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukukazi sibuthela amazinyo aso phansi kwamaphiko aso kepha anivumanga. Uma efika uShembe ehlabelelweni zakhe uhlabelelo 101 yep uverse 6 uthi naye Jerusalem isimanga lesi u36 no37 uzohlangana no6 wehlobo zamaNazaretha 101 Jerusalem mina bengithanda kangakanani ukubuthela abantwana bakho phansi kwamaphiko ami. Uma efika uShembe uhlabelelo 101 uverse 6 wakhona uthi Jerusalem mina bengithanda kangakanani ukubuthela abantwana bakho phansi kwamaphiko ami kepha awuvumanga sengiyakushiya uchithekile. Sihamba lehlabelelo exactly no 37 weBhayibheli. Uma sesithi sengiyakushiya uchithekile hambe uyofunda futhi eBhayibhelini yena uMateyu u23 bese ufunda ku38 uthi bhekani indlini isisala nani ngokuba ngithi kini anisayi kungibona nize nithi ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Isimangaliso lokhu ngoba namanje konakele eJerusalem namanje cishe bayacula bathi manje ubusisiwe ozayo egameni lenkosi kodwa kubhaliwe ukuthi ngokuba ngithi kini anisayi kungibona nize nithi ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Naye uShembe kwisihlolelo sakhe uthi lukhozo lomaphiko uthi lukhozo lomaphiko phakamisa iphiko lakho singene sizifihle kuwe dwala labadwala. U3 wakhona uthi sikhukhukazi esihle simi phambi kwakho akusiyo iJerusalem kuphela owayithandayo. Ngapha eBhayibhelini uthi uNkulunkulu abasayobuye bambone eJerusalem oze bethu ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Ngala uShembe uthi akusiyo kuphela iJerusalem owayithandayo. Ihamba exactly nesambulo 3 verse 12 othi onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu futhi akasoze aphume khona ngiyakuloba negama likaNkulunkulu phezu kwakhe negama lomuzi wami iJerusalem elisha negama lami elisha. Ngicela uyiphinde lo ndawana. Duli iJerusalem enjani? Onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu futhi akasoze aphuma khona. Yep. Ngiyakuloba igama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe negama lomuzi iJerusalem elisha negama lami uNkulunkulu elisha. Mana ke ngiyafisa kuyibheka sigxile sijule la ngoba uma ukuthi kanti iJerusalem elisha ngokombhalo likhona la lizoba khona ngoba lela laselichithekile noNkulunkulu uyovela esebizwa ngelinye igama. Angithi ke uma ugijima unqabashiya uyofunda baseGalatia 4 verse 26. Okay. Uthi kepha iJerusalem eliphezulu likhululekile. Ngoba kune iJerusalem elaliphezulu kuthiwa likhululekile lona lingumame wethu. Ngoba lele semhlabeni selonakele.
leli semhlabeni lungumame wethu ufuna ukukhumbuleke enye ingilozi zikaNkuluNkulu kodwa thina amaZulu siyibiza ngomma oyingilozi eletha imvundo umvundo ngokomphefumulo nangokomzimba iletha imvundo ngokomphefumulo nangokomzimba yondla nomphefumulo ithongo uma usho ukuthi ilona lela thongo leli lapha yana elibekelela Jerusalema okuthiwa ke lona ke lingumama wethu okusho ukuthi ubona kahle lokhu uma usukhuluma ke ngoba sithe uShembe namasiko ukuthi izingilozi empeleni zenza imisebenzi ecishe ifane nezingilozi nathi esibiza ngamagama ethu amagama abangune amagama ethu thina njengamaZulu ngathi ngikhuluma ngoba ninja noma ukhona nengilosi ithongo usonzwaphi ukhona nomlenze munye okuyona ngilosi leyo emele ivitality and change ehlala isibhekile ukuzona zonke izigaba esihamba kuzona empilweni nenye yengilosi usomandla yona emele uyithongo lamandla elihamba nathi ehambeni kwethu elisinqobelayo nasesizweni lapha esihamba khona ebese uba yingilosi unomhoyi okuyingilosi yemvundo okuyingilosi yamanzi eyiletha namanzi ehambisana nengilosi okuthiwa unomkhubulwane okuyingilosi nayo yemvundo ekuyona silethela nemvulo ukuthi iqala umalingani kuhanje kwentabeni kuyokhuleka kunomkhubulwane kulini insumo kodwa kwehliwa kuyoba imvula abantu sebefika nayo emakhaya kodwa lokho sesikubona ke thina lapha kwaShembe eManazaretheni kwenzeka practically kwenzekile nje namanyoko odlule uhanja kwayocelwa inkosi lapha eShongwe eJudiya kwahanja kwayocelwa uthe bephuma ethempeleni lani imvula eyabankulu kakhulu kwaze kwabhidlika nemizi ngoba kwasho ukuthi kwakubikwa sekufike ingilozi enkulu ingilozi omkhulana ngoba phela lapha thina sike siphethe amantombazane angathintiwe akuthiwa intaba yepheza amantombazane ahamba intanda amantombazane angcwele amantombazane awazi incwadi kaJafet uma sekhuleka lapha sekhuleke wona egubuzele ngenansuka zabo ivela inevela imvula ngoba isikisicela kubanikazi bayo abaseduze bakanomhoyi ikhona elinye ithongo engilithanda kakhulu ithongo okuthiwa ke usoduma njoba sixaketha nje lapha izinkulumo zethu zikwazi ufinyelela bonke abantu ithongo esixaketha ngalo noma ingilozi ixaketha ngayo ingilozi usoduma awusuka madoda ngobe ngibize ngelinye ilanga sengibiza ngoGabriel noMichael ngibize zonke ngoba zenza umsebenzi ofanayo thina phela sisazi kabanzi ngoGabriel noMichael hayi nibiza ngesihebheru ningabizi ngolimi lwenu ingakho uya ke encwadini ke enye incwadi kuma Hebrew 12 uverse 22 ngoba sikhuluma phela ngaleli Jerusalema ngoba phela kuma ngoShembe namasiko njalo uthi kodwa nize entabeni awusuka madoda Hebrew 12 verse 22 kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkuluNkulu iJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingilosi iJerusalema lasezulwini kodwa lithi ke manje ke amaHebrew 20 uMatthew 23 uverse 39 uthi ke yena manje lizokwehla lehlele emhlabeni alikakehle uNkulunkulu ubhalile eBhayibhelini uJesu uthi senganishiya sengesizweni esempumalanga noze nithi ubusisiweza egameni lenkosi uthi uyezweni esikuphi esempumalanga kunehlabelelo 90 la esithi ihlabelelo 90 ekufikeni kwethu kulelizwe lasempumalanga kufikani kwethu kulelizwe ithi lase umala awusazula ke singena ndawo wakusho umkalo wendlela ethuzule ngenandawo ephethe ishumbu lapha singaphuma ishumbu egibela intaba inhlangakazi alale ehosheni alale phekwa amatshe bamhlukumeze ezule ngenandawo hey madoda engenayo indawo la ngalala khona lapha engalala khona hey kodwa uNkulunkulu wasikhumbula nathi sibancinyane uNkulunkulu wasikhumbula sengikhumbula ke manje nazi ibonga zakho umqalo wendlela ukuthi ivangeli labashumayezayo abafundisi kodwa lihambe wonke umhlaba but itheli buye laliphethe amadlokolo namabheshu neidwaba baphika bathi akulona leli elinye manje leli
Kwaphela laselubuya nobuAfrika kanti bona babe sishiye zonke izinto zobuAfrika. Mina ngikaniwe nje wami inkosikazi. Hey madoda. Ukaniwe nje uchelwe ngenyongo impela. Hey madoda. Ucelwe nje ngenyongo impela. Ufundile impela yena. Ufundile unama masters yonke into. Ufundile kodwa igcina ngosuku ucelwe ngenyongo. Lapha khona sikhona isidwaba. Angimthandi ngiyafa. Ngamthatha lena ebukhosini ngalobula ngenkompela ngaphatha ebukhosini bakwaDloma. Kodwa yena umazwethu. Uzalo mafungo wasenkosi yakwaDloma khona lapha eNkanti. And imnandi mawukhuluma kanje ukhola nje basazi ukuthi usekuhlonipheni ethempelini uyasonta kodwa uyayigqaja ngezinto ezithinta amasiko okusho ukuthi uNkulunkulu nesiko axabana. Angithi umqalo wendlela uShembe wafukwenza isimangaliso wasifika sihlukanisela imikhuba namasiko. Waguqula okungasemhlabeni wenza wasezolweni. Wathi singayisini ingoma asingayisini ingoma kodwa asinele uNkulunkulu. Waqhamula amahawu konke neimboko. Wathi abeyimbongo zokuphilisa. Uzokuphilisa siphilisa abantu manje ngazo sigida ngazo. Asiphuma imgangela. Okay. Uma ubheka uJesu ekhula njengomntwana alikho isika angadlulanga kulona elithinta ukukhulisa. Ingakho sasibagxeka abelungu uma begxeka uShembe ukuthi ubafundiselana abantu emasiko. Ngoba uJesu uqobo angithi kuMaria noJoseph kwakhulumisa ukuthi akwenziweni. Sasolizizwe lithi cha uJesu eninsuku ezu7 angayi kosokwa. uJesu Kristu qobo lakho wasokwa. uJesu wasokwa. Sikhuluma ngayo wahamba nayo wayosokwa. Basokwa. Mefika uShembe na wenzani wasokwa? Uyafika na uShembe uthi amanazareth wasokwa. Mawahambe ibheke inqondo. Ibiza ibheke inqondo. Kodwa ngesikhulumeke ngalezo phela ngoba lezo phela imfihlo leyo. Esasemsamo kithi thina bangoni. Madoda. Nesiyimfihlo yethu. Kodwa nangokwesiko nje lesintu bayethu sana kulivuselela isiko lokusoka. Ingakho simhlomo uphapho logwalagwala. Ungangezwe lakhe. Isilo esikhulu esehlalweni njengamanje. And okuveza sonja sipheli ukuba sambe ebese siyahamba siya khona kwaShembe. Futhi ngikhumbuza isilo sokuqala esanyathela ekuphakameni isilo Solomon. Esanyathela ekuphakameni saqala kwaDube kuJonda ngalebalele Dube ukuba siphelezele siye kuShembe. Sathi masifika kuShembe uShembe ingane kaMqalo wendlela uZondi yayisiqambile ingoma. Yayisiqambile ingoma ekhuluma ngenkosi uSolomon uthi uyabizwa ubizwe ekuphakameni. Indaba zinkulu isekuphakameni. Bethu udumo likaJehova lokuphi? Udumo likaJehova lisephakameni. Safika isilo qathatha qobo lwaso koqala nqa kumqalo wendlela. Awu safika impela sase sathola sacela sathi siyacela nengubo esizolala ngayo. Sagcina ke sesendele uyena uZondi wendele ebukhosini bakhona kwaZulu wendela kuso uyinkosi isilo uSolomon uqobo lwakhe. Ayi mfo kodwa ke ngesakhuluma kakhulu. Ngesakhuluma kakhulu kanti kodwa umbuzo usamile lo mbuzo. And khona ilanga wathi mawukhuluma wawukhulumesa sasidlala ihlabelelo lesi sithi lukhozi olumaphiko saphetha ke eJerusalema. Uyabona mawuthi lasa lalichithekile ngake ngahlala nami ngagxila ngoba mawubheka ukuthi lasa lalichithekile ubheka ekufikeni kwethu kulelizwe ihlabelelo 90 unumber 4 iverse lithi thina siyesaba umusa wakho wehlele phezukwethu hleze singawugcini bese ulaka lakho lusehlela kungenza eJerusalem lehlela ulaka laNkulunkulu kusho eBhayibheli akushothi. Dokotela asibonge siphakamisa izandla siguqe ngamadolo. Wasibonge kakhulu siguqe ngamadolo. Ibandla lenhlonipho leli inhlonipho ehamba phambili. Siyaqeketha nje siqevuze cha ibandla lenhlonipho leli indla ezahlukahlukene ku Facebook kanjalo nakuma digital stores ungene ubheke lezi inkulumo ngoba ziningi kakhulu izinto azenzayo nayibhalayo ngisho incwadi engicabanga ukuthi mayitholele zona uyobuyitholele ifa laphakade. Ihlabelelo zamaNazaretha ingosi le ungayithola ke na kwi podcast yoKhozi FM ngaphansi kohlelo itende lomcimbi. Mina ngingubheka kanhlavana qhuma ezinye zofekela kanti lo saba ngisho kumusho dokotela siyabonga kakhulu.